ngalesibili nithamba ngenemukela kunasisi selitulu babukule emakhaya sanibona sibuka namhla kusihlwa siyabona ukuthi imvula nemoya sibona ngani simathuba emvula labonakala kuyila eningizimu yelive la esifundeni salapha eMpumalanga Kapa ikakhulu kungena khona lapha eNtshonalanga Kapa mathuba emvula ngagcina siyafika khona ku 60% letinye indawo kunyela khona enhle live afike ku 30% kanti nemafu kuyafika khona enhle esifundeni salapha eNorthwest babukule emakhaya kanti sasibukela ke lakusasa siyabona umathuba emvula sabele njalo ala eMpumalanga Kapa babukule emakhaya gcina siyafika khona ku 30% umoya ugijima ufike khona ku 20 km ngeli hour uchamuka khona eningizimu yelive kanti ke masibuka kufuthumala kwelive singena khona la eGauteng kanti la eJohannesburg litawucala khona lapha ku 7 inyuko ku 21 Vereeniging ngahle khona lapha ku 22 kanti iPitoli licala khona ku 10 inyuko khona ku 23 sinikela khona lapha esifundeni salapha eLimpopo Musina uhleti khona lapha ku 26 lifuthumele lapha ePolokwane uhleti khona ku 24 lapha eBelabela licala khona ku 6 inyuko khona ku 26 Phalabura ahleti khona ku 25 enva kwaMadina singena khona lapha eMpumalanga lapha esikhukhuza ahleti khona ku 29 Hlavelanga iyavela lapha eMbombela ahleti khona ku 25 Emel licala ku 4 inyuko ku 20 kanye neStanderton kanti eMkhondo licala ku 7 linyuko khona ku 21 sihlala endansi lapha eKwaZulu-Natal lapha eThekwini ihleti khona ku 23 Richards Bay icala ku 13 ku 25 kanye neUlundi kanti Kroonstad icala ku 2 inyuko khona 19 kanti ke iLady Smith ihleti khona ku 22 sihlala endansi lapha eMpumalanga Kapa lapha eMthatha icala khona ku 9 inyuko khona ku 19 Qonce inyuko khona ku 18 so Mr Itna khona uhleti ku 18 kanti Wilomo icala ku 6 inyuko khona ku 6 Mcebega ahleti khona ku 19 singena khona lapha eNtshonalanga Kapa labavakashele lapha eCape Town libavumile lenye indzawo nawubuka lapha eCape Town ihleti khona ku 15 Bedford West icala khona ku 7 inyuko khona ku 18 kanti George nayo ihleti ku 18 Mosobe yacala ku 12 ekseni bese liyaphufumala lifika khona ku 18 nesifundeni sefu lesikhulu kunato tonke nasibuka lapha endzaweni yalapha eUppington ihleti khona ku 21 Kavini icala ku 2 inyuko 17 Standerton ucala khona icala khona ku -2 ekseni liyabanza kuleyo ndzawo lihlubisa imkantshi bela nawubuka lapha eKimberley icala khona ku 3 inyuko khona ku 18 DR ihleti khona lapha ku 15 esifundeni sefu salapha eFree State babule emakhaya lapha eFrankfurt ihleti khona ku 20 iBethlehem nayo ibambe 20 Fixburg icala ku 3 ekseni anyuko khona ku 20 Sasolburg ihleti ku 20 nakhona lifuthumele kuletinye indzawo babukela emakhaya lapha esifundeni salapha eFree State esifundeni sefu sekugcina babukela emakhaya lapha eNorthwest nasibuka lapha indzaweni lapha ePotchefstroom icala khona ku 8 inyuko khona ku 23 kanti lapha eMahikeng icala khona ku 6 inyuko khona lapha ku 22 Vryburg icala khona ku 6 anyuko ku 21 buka ngathi ngilobele ngiphathina bukela lokuhle etinhlweni landzelako nisalene kahle